Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, agdadalos kay matmanen. Kat kadaldalos yung lang hindi kalman nanang. Awan mat ngamin maar-aramid ay sunanak ko. Ay nawaw, noon naramidan nyo, aginanang kay kitdi. Jakmat kayat ti agil ilad iti agmalmalaw manak ko. Kun may sa, mayat ti agdalos. Santay nga mo, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mat nanang? Santay nga mo, anak ko. Wano, at daman imawag kata kayo kapag yan tayo. Amangan kunak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinin da vacation house ti balay. Awan mo't kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaunan dan ko ha. Sapay nalaka kayo matamabamban kita. Gagangay ti buba kita, anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga asikaswan dagiti bisita sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami nga ro, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar niyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day, Jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay, di yu pa'y impakpakaam mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamag. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga ro dagiti kakadwam tag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa'y matkit di. Talaga naasikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay, siyempre, madimot no mabaybay anti-bisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar niyo, tanaasikaso kayo. Ha? Very open ti balay yo. Kan asidag kayo pa iti beach. Ay, madamag kuman ka, anakan. Awan ka diti trabaho. Makitang tangdanak lang, Auntie. Isumot lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito'y lugar may. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, Auntie. Sulitik itata makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitado ti oras ko. Nay, nagadumot tan taginatang yu, Auntie Marcia. Kapilitan kaanakan Julen. Para kadagiti kabagyan tayo abakasyonista. Kabagyan tayo abakasyonista kunayo, Ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan, Ante. Awan ka nung amin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, sigurado. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen aduda nga rod kaanakan. Day, adumanan ti asikasyon yaw, Ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin Aison no kwa. Kasurun mo't nga rod ni Aison tikas jay. Kasanumat ngamin, Ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat atat tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbang pat ka matgayaman kasinsin Aison. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito yung lugar yo. Sa dino tinagapamaya, insan. Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwa mo imayan niya. Wen, kasinsin, madamati lang uida. Agasam man, at dabay service yun. Lugan ti kayim ko dayta kasinsin. Pagtrabaho mi taya, adu mo ti oras mo nga bulakbol. Makitagtag laeng, no da gayab kasinsin.
Jak pa'y ngamin kayat ti agapla iti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Putnula unay data kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan intun madamdama kasinsin. Da kayo manan tagluto na anang? Wan, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan ngay lutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na ata bisita da ka nga rudanak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida. Kas nakunak itayon. Bisita da, anak ko. San kay to pa'y aparigatin dito'y balay no datatayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo dagita tao. Kabailak pa'y mo, anak ko. Kabailan nyo, ngamdyak kaya't amabambanog kayo iti kastangay dadyo na anang. Isuta kumamatan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamat bakit kayon. Syakmat, ada trabaho. Bay amo anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagturungan da. Isong amu damot ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakaken ka kasinsin Oliver. Anya dito kasinsin Aison. Nairuwam kamatan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyon am nawan trabaho. Ay nawaw, when taamok nga open ti balayo iti kaskada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matiti balay. Kabisado mo ti kusina may kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo matin tagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mat akaasin ni nanang. No siyak, saan kay amasikaso tabi siyak mat iti trabaho. Kaya't mo samat nga agawid kami. Ay nawa, saan akasta kasinsin. Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kumangasikasuan ti bagbagiyo. Tabakit mat ni nanang. Sana kas idya na pigsapay ang mga sikaso kadagiti bisita na. Di mo pa'y idiretsyo no kaya't mo nga agawid kami. Sana kas ta kasinsin. Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay na kumata maawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamay. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan tirma, umayak la dumawat iti eko bagyo na da. Adama kaanakan. Angam ko na man no inton Sabado pa'y nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo dito, isaan aya? Kumaa, ngam nadadahalan timod ko, auntie. Ay nawaw, apay may. Diyak magustuhan ti panagsasaw dahi diyang Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw adi na kaya't amapan kami iti ayandan. Anya? Santo pa nga agreklamo na anti Marcia. Isukit din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo matibagbagayo Punanakit din. Nangag ka din ni Marcia, tikas ti apa nagsasao ti anak na? Diyak mo ante, ngam agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado asa una. Natural, asikaswanda kayo bisita kayo nga raw. Narigat agsasao, anti Erma. Ne, apay akas jay ti post ni kasinsin Oliver, kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apay yan kasinsin? Adda ka di diyo nagkinaawatan? Imbagak laeng met, ano mabalingket isuda mat ng tagluto iti kalenda. Ta open ti balay. Ngam kastakid din ti asar na kanya. Anya? Day tagluto, kinaginaw kuma iti nangananda no iso ti maramid da. Amuna mo't abakitin ni nanang. Wan nga rud Kanayon mo't adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa ikat mapan iti makalawas. Wan nga rod, kasla balay na matlangan ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan amakarik na. Pudno launay kasinsin. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini kasinsin nyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Ante Erma. Pinagsasawan na dagiti bakasyonista. Ay, dayjay ka day? Madi, mantikas di nga naramid na.
Imbis nga asikasuan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mo't siguro bakit mo't ni Auntie Marcia? Kabailan pa'y mo ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan ngamin abanbanugan ni Aison ni Auntie Marcia? Isu siguro mo't aakas jay tinaisawang na, tadi na kaya't amabannog ti inana. Wan ang bisita nga rod da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da ka nga raw. Ay na ante, amuyo mo't akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mo't nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti kasinsin mo si ka, Julen. Ti bisita kat rumbang laang ama asikasaw. Wan, pudno day ta, ngam case to case basis mo't ante. Nakapsuta ni Auntie Marcia. Ni mo't kasinsin Aison, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot ada kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay naante, saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakit ken lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid Nang runa pa'y, no manungal daw mo't makiturog tayo iti balay da. Anya ti may baga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya kasinsen. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan adiyo kanumot ngamin asikasuan dagiti bakasyonista bisita yaw. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di tabalay ti pagdagdagusan da no may dagbakasyon dito lugar tayo. Amok day ta kasinsen. Kanayon nga asikasuan ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang mata nagsawa kitikas jay. Tabakitan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver dito lugar tayo. Ang sisinukat dagiti awid na dito Hay na nakunampay kasinsen. Day tamot ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly kasinsen. Oo na yun, Auntie Irma. No dakas kami, apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, ng agbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaan ka ni Auntie Irma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat amakiturog ije balay da. bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison kasinsin Irma. Dakas mo nga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayaw. Ti kadi saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan kasinsen. Bisita nga rod da Oliver. Natural, asikasyon nyo ida. Imbaga laeng met ti anak ko nga agluto da, ken aginaw da kasinsen. Isuda bisita? Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adda met trabaho na. Awan dakas nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ta agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapan nyo, Auntie Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo dito balay. Asino da kita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Ante. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Ante. Kaano lang iri nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Una, tawan mo't mararami di ayan mi, Ante. Di mi mo't kat mapan ija ayan da Auntie Marcia. Tamangan no adda ni Aison ijay, kat makangeg kami manan. Masansan ti pa nagbakasyon nyo dito lugar mi Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Ante. Mabalin ti makiturog dito'y balayaw. Ay kwa. Wanan ada kayong metan dito'y. Agyaman aklauna, Ante. Nakitak da Oliver iti ayan da Antim Irma itay. Anyat ko na yun, nanang. Adda manan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasan man day ta. bakasyonista mo nga ron ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyon nan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana dito'y balay tinagturungan da. Ha? Wen takaasi kay manan amang ipaay kadagiti masapsapul da. Sakit ada trabaho kita.
No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan tabakit kayo nanang. At da kanumot da kasinsin Oliver di taayan da ti Erma kasinsin Jolene. Wen kasinsin, idi pa'y kalman nga dada dita. Binulan ti panagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan ti aramiden na. San pa siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado day ta kasinsin. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Erma ti ayanda, tapno mapadasan mat ni Ante. Ay nawaw, tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin. Sige, agpatuloy ako kasinsin. Ang dapat ngamin trabaho kita. Sige kasinsin, agan-anad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Ante Erma, aglangoy kami manen ita. Manan? Ay nawaw, at dadakas, ante? Ay kwa. Awan mo kiday. Gamnadlaw ko akasla saan kay ama umang aglanglangoy. Wan tawan mo't bits ijayan mi, ante. Kaano nga agawid kayo ngay? Depende ano anya ti baga dagiti kakadwa, ante. Kasta aya. O sige, ante. Inakon, tanay. Pinanawan dakmat tayo dagiti kakadwa. Ada pa'y lakom apusay kaanakan Julain. Ada pa'y mat, Ante. Ika naman iti 2 kilo laang. Ay nawaw, apay nga yakas ti itsuraan nyo, Ante. Hay, masiksikuranak na yan kaanakan. Itian niya, Ante. Kasanaw, katsan mangaminan nga agawid da Oliver. No kasta, at dadapay laang di tabalayaw, Ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasunyo, Ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabannog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikot no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison, Ante. Maawatan nyo, no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver, idi na panabulat. Mabambanog akon, Oliver. Nabannog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan yung dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, ante. Ada papanak ita, malamtaw ti panagawid ka. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton 12:00. Okay, ante. Aramiden nyo ti imbagak. Jak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, ante. Saan adakais no agbakasyon kayo dito'y lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan ditaw eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imbayak tagis tambayak pa'y man ditaw eh. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsin Irma. Naan-ano ka. Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista kaanakan ta. Da Oliver ka di kasinsen. Wain, adada nga rod ije balay. Idi pa'y may sangaal daw asim mangputda. Wain, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslawang metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kitin no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti aginaw. Kastamot tinapadasak idi kasinsin. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti daran ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita ket masikaso. Ngam aglablabas da, masapol nga agsautay yo. Saan adakas ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo mo, tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, Ante Erma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Di kayo madalagan, ante. Tanalpasin. Naginaw kami. Ay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami mutlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan. Maawatan na kami kumangantiyaw. Nangrunakit babakit kami matay.
Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan ante. Mawatak ti kayat yung ibaga. Di ka matanagan. Inton sumarunong agbakasyon kami. Aramiden mi ti kayat yo. Iti kasta, awan ririyo, ante. Agyaman ak launay akaanakan. Agyaman ak tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat. Kang runaan iti amin, at dalat ta kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Addan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabutang mo ni bakit ko, pare Brando. Una, tama nga no makangagak manan iti Armalite. Ah, abay, di ka pala nairuam ken ni bakit ko. Unga yan paray. Nag-text ni pare Miller kanya. Kanya timbaga na. Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay, wala. Ibagam nga umahilot ta pare. Welcome dito'y balay. Dahil tati kaya't migan ka pare Tinaw. Nalakakalaang ang kasarsarita. Saan tayo naparikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay naman, hindi pa'y matakas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayam ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak day ta pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na! Talaga nga awan denggam asao si Katino! Anay ko, tilapayag ko Di mo lapigusin na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua pa'y tulaan ti ininom mi, mayat bakit? Di mo't imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayaw kat agiinom? Ni Brando lang matikadwak. Gayim kumaday jay, bakit? Delikado nga road. Apay adi ka makawawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh, di ka nalaaw. Taamangan lumangag ti kumparik. Nakababain mo't Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakar bangak dito'y, bakit? Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan lang ani Brando ti inyaw awid mo dito'y balay? Aduda, pagbali ng matan nga inuman ti balay. Sikamatan, pare Brando. Agong ungot samat ni bakit mo pare? Di mo lata ni kaskaso ni bakit ko. Accept takit di. Amangan no mabarte ka. Kat pang uran nak ni bakit mo. Ay nako, saan na mapasamak na ita? Si kagit di mo't pare. Nga ta? Una yan nagiti tao ita panawon. Talaga di da makarigna. Nay. Apay nga kasi pare. Sa kasama ti paspasagitan ni bakit mo. Di mo latan panpansinan da ita. Accept takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anyang oras nga may dito'y balay, pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti karenda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuti nga arak Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, Maray.
Mabusurak nga rod iti asawak, mare. Pagbalinan na mutan nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat aglako kamutan iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro ang nasaya at tikas diyang aramiden na, mare. Sapay nakalala o dan humabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na. Gidad duma saan ko pa'y amam mo, mare. Ay sus, delikado ano kasta maray. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kasta maray. Ay, day tati may sa apagdandanagak, mare. Kanday jay nga rod, no makainom da kat akikinabil da pa'y. Asino ti parigatan da ang mga nawa kadakwada. Adda ka din Awan eh. ni Tino ditoy. Adda na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta. Nangyig ka manin iti arak. Agas ti bannog may maray. Linawas laangan akasta. Nagiinom kayo nga rod dito'y balay di napalabas alawas. Ni pare Tino ti gagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbali ninyo matan nga inuman ti balay may. Sigakit di man maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pare Tino iti rabe eh. Ay, saan asyak ti pagang angawam? Taamang nga numatagbat ka. Ay, madi maray. Di na kumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam daytoy. Ha? Kabarbaro laang day ti abu ng may. Ay, saan maray? Pumanaw ako. Dak kaya ti matagbat maray. Apa yan, pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapanamaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya? Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanad na po nang naparay. Patpatsim mo dayjay. But-but ng nakalaang. Pare, sumurot ka kanya. Saan paray? Iti sa bali a lugar laangan ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungot ni nanang kaw. Iti ayan laangan ni Nanang ti papananta. Saan nga gungot ni nanang mau? Ipadas ta. Nasingput-mut ni Nanang ko. Naimbaga malam yun, Nanang. Apay nagsubli ka, Tino. Asino takaduam. Ni pare Brando, Nanang. Anyat masapul yaw. Agsat kami man dito'y balayo, Nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayaw, Nanang. Umay tumutlaang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot din, Nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mo't, Nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katino. Daita nga arak ti pagalispan niya. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day ta paray? Uray ni nanang mo kat makaungat-mutang. Sapay rumabiing. Hun nga rod. Agsubli talangan ni Jabalay. Ang mga nutagbati lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre Ibagak ayan no saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanak kay. Di bali tatatayo laang mo't awan da duma. Umuna ka nga rudan. Sumaruno aktaw paray. Ay saan Apay ko mga umuna ak ngay. Aggidandan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito nag? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Apay nga min adi mo lukat ang tiri daw Wala taamok nga daman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rod iti danong kan baso dita. Pasak pa'y lang ti ibaw na. Makaamok kayong matan itibiyag yun dita Uray anya pa'y ti arami daw. Saan ko alukatan tiri daw? Nay, pagturuga nga Maturog kayo kini Blackie di tarugar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati kastang aramid mo. Ay nawaw. Sus paray. Makaungatan ni baka mo. Kas talaunay tibain ko iti gayem ko. Kahit basol kaw? Basol mo takas la armalay tangiwat mo. Sa anak ang makaungot no amom lang ti dumngeg. Asino mat ti babaeng agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. When ngam nakababain mo tikas jay, paturugan na kid din iti ruwar.
Ay nawaw, mabain ka iti gayem mo kunam, ngam di ka mabain iti asawam, anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Sikati saan na makawawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayem mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam aya. Talaga kadingawan common sense mo? Saan ko nga rod nga amaw, nanyat kahit mo asaway? Kasano no at dagayam dakas apanggap dagita atat tao. Daga sa panggapmat nga ibagbagam. Agiinom kami laang mat. Maudi daytan, maminsan pay nga da iyawid mo diti balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manen anak ka umay kayo diti balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Ayun kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida pinastroke. Kagurak launay ti aramid na akas jay nanang. Ayun oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw day di rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat. Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpurmi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto lang tinarabid mo anak kaw. Safety first ako na da. Nang runa kat babae dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam. Nadamag mon tinapasamak iti anak dati na ikan gudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus ka no ni Puldo idi nabarteng. Anya? Naira na nga awan ni Tinay iti dayje nga aldaw. Daytoy mat gudo. Inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kano di tabalay da. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kano iso anaturugan. Ay, nawaw. Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod mare. Delikado. Magkikapeak nanang. Nagkapi ka laeng dita. Mayat saanin ang napudot ti ulo yung kanyak? Ayun gayam. Nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak? Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kano di tabalay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Ne, nanang, rabrabakan naksamat tayo. Ay na anak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak. Tapno saan akum kumpurmay ti yaw awid mo di tabalay yaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kastay ti putot ti kumpare da. Uray gayem mo. Saan mo nga amo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasayaat mo, tanagawid kan. Nangagmuti. Amo kon bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam itinapasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung iyaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag bakit? Ngamawan mo dakis ang napasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod, nga adadakas ang mapasamak. Urayam nga adadakas ang mapasamak kada kami a pamilyam, sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan? Bakit? Ay, pangasim likli ka mun ti arak. Di ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay. Ulitak manen di mo pagbalinan nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing ka no ti hearing, pare. Naglukon da dyan lakay. Un nga rod. Kaasi dyan ubing. Grade 8 lang ang day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti arak Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa di no tinapanan ni Tinay aya, mare. Adain lakad na apapeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runa taawan da ito'y. Ngam? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutan ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo.
Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabalin nga agiinom tayo iti balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak paray. Uwan nga ron. Iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Ayaw na. Amangan adan matagbat na pare. Nakabutbuting nga ti matagbat paray. Asino matimayat ang matagbat ngay? Huwag gayang paray. Nag-text ni tata karayong. Tangdanan tata ka no. Anya ti paramid na. Nagburas tayo ka no. Ayaw na. Kaya't ko na ito pare. Ibagam laang no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tinaw, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanon, tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan ata awan mo't tan makagapot tapno agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay kalkalpas kulaang anangan anak ko. Mangantayo manan sa baliti si dami dito'y. Mabitla ang tamangirwara. Mayat Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko, bakit? Naa, Saan mo ngaminin nga armal at tingiwat mo? Sana kas idian nakalalaaw ka? saanan atawan mo't makagapot tapno agungutak. Agbagtit mo't tan ati asawa nga agung ungat ure awan mo't makagapaw. Wano, adamanan inaramid mo adya kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka ngaminon. Dumngag ka no adda maibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay ka mo't ton. Wan bakit? Saanin? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo. Ngamin, para matlaang daytoy iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ti pasungat mo si Kawini. Tagburburak ti darak iti indanon da kanya. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga i-chat mo da dya ang Mirasol, Mirasol. Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sa bali? Saan ba? Abay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. At amay ko, abay ngagsipat ka nga. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak. Jak amo a kurso nadam gayam dayjay. Dayjay lang kaya. Awan dayjay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise tarupam. Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste nga order da. Ay would mudtoy ti apaw. Agyaman ako unay, nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y, nanang. Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak?
Amamukan anak ko. Ni Jackson kaday ti makagapaw. Isot nang pasangit keng ka. Kinapudno na. Ni Jackson nga agpaiso nanang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod nanang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam a babae day ti a Mirasol. Nood dagayam ti sabali a kursunada na. Itid maun ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akasta ti galad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot nanang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak kaw. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anyang ti si Dayo, nanang. Nay, adda kamot manon, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jabalay. Awan sa mo tin plano ni Winnie agluto iti kanin me. Oh, disi kan ti agluto. Apay ngamin nga iururay mo pay laeng kenkwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin ain. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manon ti naramid mo aya. Apay anasakit tinakam na ka. Inyat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan laang mo't day kanyak, nanang. Pag ang angawak laang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winning agsina kami? Ngamin, amuna siya laang tilalaki ang nangaklon gangwana. Anya, Puno mo't nanang. Siya laang mo't tinaturod ang nagdadon gangwana ora amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pay alukwag. Sa anak apanawan day jay, tamabutang nagmaymay sa nanang. Amaw, no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo, anak kaw. anya manon nanang. Uray mamin ano alukwanda ka, kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaeng kanumat tinangaklun keng ka, uray sigunda mano ka. Anya, Di mo kanu maaramid ti makiwinaswas keng kuana. Takabuteng mo kanu ti agmaymay siya. talaga nga agraraman da di lalaki ah. Isumot lagayam anagado ti babae nga ichat-chat na. Tigayam adday ti panunot na at saan ko akabailan apanawan. Wen ata sigunda mano ka nga rod kanaw. Saan asyak ti irurumun da di lalaki. Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak nanang. No siyak ti sika, isinam ki den. An-anum aya ti kas di alalaki. Proud launay mat iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anyat kaya't masawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya? Agsi natakit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy tilaglagi pam a Jackson. Sa anak amabuteng nga uray agsi na ta. Ngamin, agbyag kami latta iti anak ko nga uray awan ka. Sino kumangit ito dumama kaanos iti kasking ka sigunda mano? Panagkunam ka de, kat adapela ang mga klon ka? Awanan, Winnie! Awanan! Basta pumanaw kan! Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Nawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag. Si Kamu Gayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda! Sino kumapay nanang? Dayja Winnie Sigunda mano a babae. Ay nawaw, nagturod kamutan amang isawang iti kasta. Pudnumot nanang, second hand mo dayja Winnie. Single mom nga agpaisaw, nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapay lang mga klon kwa nga uratan anak na. At dalatamot siguro ah. Sino mo timayat ang mga asawa iti sigunda mano a babae? Asino matimayat amaki asawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to dayja Winnie nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabaway. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabaway. Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, Winay, anak ko.
Awan ata pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ka. Nakiwinaswas ka iti dahi alalakay. Naragsak kayong mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaisong. Ay na, agyaman ak launay Diyos kaw. Ay, agyaman ak tainikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak kaw. Ni nanang mo. Ay, no mo blaang. Inal daw ang madadanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa'y kat day a Jackson ti kadwayo ditaw eh. Panagrup-rupa na pa'y laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan, Winay. Saanan, Joey? Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngay. Amang ano. Di ka matanagan. Tagpada tamot a single. Awan agungay, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasano anaamuam nga awan kamin kin ni Jackson? Siyempre, nagdanang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo ngay. Di mon saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Iso ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pudno ti bagbaga kanya. Idi pa ya kursunada ka, Winay. Kat ita, ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway? Narigak mat, no maunananak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na diti balayo inay. Sinarungkaran nanang. Anya, di mo ibag ang agdat-daton day di alalaki kin ka anak kaw. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mo't ni Jackson nanang. Amang ano, Am-amuyo mo't dagiti dadakkel ni Joey nanang. when angam sa balimot ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaata pudno ang mapagpiaran ni Joey. Nangagkutinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsaritayo iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Husto ka di tinangag ko nanang. Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wan ka numot. Inaklon nakit din ah. No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya kumaitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di ta nanang. Na. Mauman tumutlaang da ja Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumutlaang. Negatibo mo't akarayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ibagbagak lang ti putno nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti sigundamano a babae. No kasta ti kapanunutam. Di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsym mo ti bagbaga tayo di alalaki keng ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable ang nobyok ita. Kamali ka idiimbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon itikas kanyak. Italaang dayta, mauman to ni Joey kunak tumag. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudon, babaero pa'y. Na, saan nakababaeron niya? Pag ang angawak lang, dagi dya babae. Ammo kunday tangay style mo, Jackson. Am-ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ay atin nakita mi ti day dya awi ni pare Joey. Ha? Natayri ka pare. Apa akas dya babae pa'y laang tigat mo. Nasayaat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki day dya babae pare. Ex ko day dya Winnie pare. Saan na nga imbagageng ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko dayta kanya. Anya? Basta siya, ipatpatag ko launay ni Winay.
Kaya't mo ti segunda mano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakin ka Jackson. Saan kang agbaligi ti kasta planom? Ay, no. Italaang dayta. Talaga atang sit day dyan nga ex mo, winay. Sino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di lalaki? Wan, Kat, anya manin nga itin sawsawang na. kaya't mo ti segunda mano asawa. Umanakit din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagrup-rupa day di lalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pang-aasiw man. Tasan asirmon ti pasungod niyo. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakes no ibaga asigunda mano da siya babae kat pudno mag. Anyat itang-tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ang makamove on kinwinay? Ninanang mo. Nabayagan ang nakamove on Nupod no ti bagbagam. Apay ngarut adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan kayo eh. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa nang dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak, ti inayat mo. Sa dino ti papananyo nanang. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Anya, Saan nga agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mag. Amuklatan amaditirik-nam. Ngamin, adda lalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigoria. Pudno lauray maray. Nagasya tanasaya at atao ni Joey. Inkasar na pa'y ti anak ko nga oray sang kaibaga ti daduma a segunda manaw. Nasaya at ken nagagatmet ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, ket naurnos na met ti biag na. Ni Jackson ngay mo't maray. Kaano mo't amang asawa. Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat met ti nobya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanen amaray, at damutan sa bali ang nobyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta maray. Nakarmaday chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita, palpak met ti love life na. Agpasada ka kadi ita, Joey, lakay. Wan bakay? Abay ko ma. Amangan numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lorna igibalay da. Anya ti order nakin kaya? Siyangay lakay. Isupay kumamot day jay, Isagana maraw. Taidagas ko itayanda. Agyaman ako nay, Awan rumbo nga pagyamanan bakay. Agas sawatan. Iso rumbong lang ang tinulong ta. Ayun gaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No adda ti kurintay. Nalubat mo ngaminan. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka amadanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga. Katawan mo't ilimlimot ko kan ka. Isaganang kitday. Ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak inton madamdama. Anya tinaramid day dya a Joey dito'y balay nanang.
In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawanan iti kasta nga imbagayo. Si kakumati asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin da dyan, anang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsudin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan anak kaasawa. Si kate agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ninanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may sabanag. Di ka aglablabas tani. Nariga ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain, wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma, at itao amang ibabawan no mangidadawn, kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka din, Vivian? Ay, nawaw. Siyempre, sa dino kumapay ti daduma ako panakngay. Kat nalpas magtan ti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Wala. Tapno saan ka mabanog nga agpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan pagdanagam, tawan ammo na dayjay. Numaamuan naman, siya kung ti makaammo nga agrason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko nakmanen, everything is under control. Nasayat mat no kastarino. Uray lang nga Rudit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alahag-laang tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaan nga rod. Taurayan kan ditoy. Na, nga daakon. Asino di lalaki ang nakitak anang itulod kang kabibian anak ko? Ay, kuha na nang. Gayam ko day jay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim mo. Wanmat nga minanang. Gayam ko day jay. Gayim mo winunubyaw. Ninanang mo't. Asino nga minday jay aya? Sana mabalin ang maamo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mo, iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga nuadamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangan tayo kit din nanang. At ginatang ko asidain tayo. Ay, anyat orasan, ngam saan pa'y anagawid da di areno. Amangan no saan payadalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na day jay tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan no nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang.
Saan nga agov overtime dagi jay? Sa di no kumapay tinagduma pa panan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na day jay a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Nawa, pag kunamay, Madlaw mo. dami trabaho na. At ka di ba'y oras ng agbabae? Ay na tatang, diyo amuti kabailan ng aramiden day jay areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamot. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Wen, Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudlumot bakit? At dalakit din tulod mo a babae. Ni bakit mo? Sino kumangay ti itulod ko a babae? Diyak amukang ka ah. Pagat atapan na man ngaminan iti dakas. Aganad ka laang reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan man ni Reno. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya, anak ko. Addan to tatang. Payan ti ebidensyam. Agimbestiga akpaya. Mariknak nga ada ilimlimad dayjay areno kanyak kat. Daking ka ta. Agin sisingpot lang ti manugang yo no kasangsango yo tatang. Ngam no nakatalikod kayon ay na. Narigat ti agsasao. Sa bagay. Si kamot asawa na. Si ka ti makamaw no niya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang. Motor mo day ta. Uy, nanang. Kay ruruar ko laang. Fully paid day tananang. Nanginan siya, matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't itiigatang mo ngay. Ninanang mo't. Syempre, kwarta ka. Amoy mo't nga tatrabaho. An-an mo ngay mo't tinangina ang motor. Ay, kut pag-service ko Amom ayamat ti ag motor. Ninana nga talaga. Common sense nang. Saan ko nga amo ti ag motor? Nga, mabalin ko mat ti ag paisuro. Kanay. Nagadulakit din na salsalutsudin nyo, nanang. Basta, ag paisuro akto. Agyaman ako na Reno. Agyaman nagtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di mo timba kang aramidag ti amin. Basta para ken ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anyang ay tibayad ko ken ka. Sana ang magsingsingir. Libre nga Ruden? Basta para ken ka. Kat kaano man nanawaya ka? Apay kung makit na isurok mo't aminin ken ka. Ag-rides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. May mayat no iti adayo ko ma. Adaliv ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. Sige. Ipadas ko mati ag-file iti leave ko. Isapsapa ma. Tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa dayjay areno? Apay ti asawa manak ka. Kitaan nyo day ti aladawan tatang. Ha? Ay nawaw. Ni Reno may ti adda iti ladawan. Asino nga iti babae akadwana. Asino kumapay tatang? Ti kabit na ah. No kasta. Pudnugayam ti atap mo anak. Adda nga agpayso babae ti asawam. Agsaga na dagijay at tao. Nangalami ti daytoy aladawan. Adda nang isen kanyak tatang. Patrabahuan kanumot lang ni Reno ti kabit na kat. Mom, no asino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak tatang. Aray ko! Apay amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay no, awan amok dita. Ada ebidensya Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanyak. With resibo pa ya. Kaya't mo makita? Sino tinangidaron ken ka? Di mo namuan no sino tinangidanon kanyak. Basta adda. Anya? Mingmingam day ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti day Vivian.
Edited samot dahi tabakat. Uso nga minti AI itakat. Edited ta, Rupam? Saan nga edited data? Agsaga na kayo adway ti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti Aramida. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gatal ka, babay? Sino da ito eh? Siyakla ang tiligal nga asawa ni Reno Anubio. Anya? Di ka gindi di, tamok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan dakas ngar Aramida ken ka? Di ka madanagan, itat ko ni Reno kang ka. Sino areno? At ay bidin siya, iso asaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pailang dita. Hoy, babae! Di ka agin tuturent no awan mo't pamanagnak mo? No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at ebidensya na laban kanya. Kasano ana amuan da jay alusi ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di mawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikod hak nanang. Itay pay Kasarsarita ka, ngam di naksama mangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pampanunutak. Anya launay ti pampanunutom Asino ti mawag itay? Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo. Awan da jay nanang. Apay nga rod akas na tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabahwak lang da jay nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan yo? May papanlaang mutkit di iti trabaho tinagsaritaan mi? Naimbag abigat mo, Bibian. Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano anaamuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, taala ti balitok akwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka, awan pulos inted ni Reno kanyak. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka, saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siyak tigimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti bagbagakken ka? Di uray sa ludsodem ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga dakarbak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay? Siyak tigimatang, saan ka dati asawam? Hangam adda kang kadayta? Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Mangibabain ka, Bibian? Nanang, Dangag ko tinagsaritaan nyo iti dayja babae. Diya laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atak nga rod ni Reno. Nagado ababaro dita. Ni Reno ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup amaamuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan no agdemanda dayjay. Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rod aramidak, nanang. Kayat na nga itid ko ti alahas ken motor ko ken kuana. Kat saan mo ta ni Reno tinangbaya di ti daychay? Parikot mo matenday ta Ited mo ti gayat na wanaw maidimanda ka ken maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Naglalaingan na ngay, nanang. Dayta ti ganabom Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan ija balay. Kaano pa'y? Idi na amuan na ti maipapan kadata. Talaga na puskol ti panagrup-ro pa da ijeng asawam. Apay ka ti? Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itid ko ken kuana. Impagarup na siguro aginatang mo dagijay para kanya. Ay nawa, imbagam ko matipod no Imbagak met, ngam
Agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? No saan ko kano nga itid ti kayat na? Agdemanda ka no? Kan ipaykat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod kay ti pamuspusan. Ta asawa mo't dayjay, Reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay? Nagpuskulon ti rupang maagpakita, kalpasan ti inaramid mo apa ng loko kanya. Pinapanaw ka lang arudon, agsubli ka pa laang. At dala na patag nga ibagaken ka, Lucy. Anya ti ibagam? Kahit ko lang nga ibagaken ka, asaan asyak tigim matang itibal itong nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw, isakit mo pa laang day diya babae. Ibagbagak lang ti pudno bakit? Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka de, di nakaw-awagan ng itibakat. Puskulro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam day jay? Takukuha ng rudlagi jay. Saan ka di binalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanan, ta di mo magustuhan di aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo't ti kabit nila kay mo anak ko. Kurang paikit di day atatang. San pa'y gayam ani Reno tinaggastaus para iti alas ken motor ti kabit na. Di ka numig babae tinaggastaus anak ko. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Pingarod akayat mo atagi kwaeng. Ganabanda ah. Kurang paikit di day abayad ti panang lukloko da kanyak tatang. Anya? Oray anya ti mapasamak, sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah. Itad mo amin kanyak, agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid kunti kayat mo. Pang naasim ta sardengan nakmeten. Basta ah, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ngam tisyak. Sana siya ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid kunti kayat mo. Iso asardengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuana. Jakon kayat ang makita ti panagrup-rupam si kaababae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay. Agyaman ak, tayo sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para kang ka. Anya? Nanang, awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta kang ka. Awanan ba inday jay a babae? Saan mo't ngayon regalo nila kay na dagi jay kat? Ginatang ko dagi jay nanang. Ali ah, makirelasyon ka pa iti naasawaan. Agpatulong at iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan day jay a babae iti motor kan alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang, No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagi jay nanang. Masayangan ka mo lagayam. Apay anak irelasyon ka pay lang iti day di arinaw. Awanan na, logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa day jay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak irelasyon ka. Saan magtagdendin na da pa'y magayam? Wanan. Basol ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak ah. Imbes na tulungan dak. Awan maitulong ko kang kaanak ko. Anya tilaban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam day ta. Sika mo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay nawaw! Respetuam ti mismo abagim kantipadam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti pukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.